خوندەکارên ڕەفا 11 دەم باش جارێکە دن ئەم بوەرەنە دووانەیەکەن و جوانەیەن برانشێکیمیە جارامەجی سەرەناڤا وانامەجی ئیرۆ سەر تایبەتیین تابلۆیە پەریۆدیک. تایبەتیین تابلۆیە پەریۆدیک پێنجن یەک جوانە نیڤشکێلە ئاتۆمی ئەمێ ئیرۆ لەسەر وێنات vê وانەیە خود بەئاخبن. لێبەری ئەم دەرباسی وانە خۆ ببن ئەم وەک لێڤەگەرێکی ئەگەر ئەم چێکن ئەم هەن پرسنا بکن جارە یەکەم تابلۆیە پەریۆدیک شهێلا کێ بەهاتی دانی و کی زانیار ئێگێ ئەلەمەنتا تێدە بجەه کریە. گەلو ئەلەمەنتێن تابلۆیە پەریۆدیکدا دە هەمان ڕەوشا فیزیکی دەنە یان نا. چ تێکەلی دناوبەرە ئەلەمەنتێن هەمان ستونی دە و ئەلکترۆنی دە ئاستا ئەنرژی یا داوی دە هەیە. تێکەلی ئۆرتاواد هەیە یان نا. ئەمێ بەرسڤا ڤاپرسە نها دە وانەیە خۆدە ناس بکە. تابلۆیە پەریۆدیک یەکەمین زانیار ئێگە داهنین نویستان مەندەلیف بوو. لێ بەری ویناجی کیمیاناسان gelek hewldan gê elementên di dema wan de hatibûn vedîtin, hatibûn naskirin, bi cih bikin, rêz bikin. Di weke em zanin kîmya zanisteke kevnare ye berê li ser çi bingehî hatibû dabeşkirin elementên hatibû naskirin li ser bingeha kanzebûn yan jî nekanzebûna wan. Element kanzeye yan nekanzeye li ser vê bingehê hatibû dabeşkirin. Wilo ma wisa ma heta got Mendeleev di sala 1869 de cara yekem elementên di demawîna de 45 element bûn hatibûn vedîtin di tabloyê de bi cih kirin. Lê vê carê ne li ser bingeha kanza û nekanzebûna wan li ser senga atomî hatibû dabeşkirin hatibû dayîn û li ser taybetiyên wanî kîmyayî. Pirseke Mendeleev di tabloya xwe de li ser çi bingehê elementa rêz kiribû li ser taybetiyên kîmyayî yên elementa û ser senga atomî. Lê yan û jin ji hêla kê ve hat nivîsandin hat dayîn ji hêla zanyarê îngilîzî Moseley. Moseley sala 1913 de tabloya Mendeleev kire bingeh ji xwe re û tabloya ya nûjin a îro ro navla pê me de ji xwe jê bi dest xist jê daraşt. Tabloya nûjin ya îro ro em bikartînin di pirtûka de em dixwînin ji 118 elementan pêk tê. 18 stûnan jî pêk tê û 7 rêzan. Lê li ser çi bingehê ev tabloya han hatiyê dayîn gelo li ser kanzebûn ya nekanzebûn yan li ser senga atomî yan li ser taybetiyên fîzîkî yan kîmyayî na. Ne ev hemû li ser zêdebûna hejmara atomî. Zêdebûna hejmara atomî. Em ê bînin bîra we berê me ji element re çi element me cêr simbol dikir x me li jorê hejmarek datinît me digot hejmara atomî û me li binîn aliyê çepê me datinîn hejmara singî. Hejmara singî yan jî senga atomî ew e senga protona û nêtrona ê di hindirê tovika atoma elementê de bi cih dibe. Lê hejmara singî weke bibûrînin hejmara atomî weke em zanin hejmara protonê di tovika atomê de ye. Hejmarê protonê di tovika atomê de ye em jê re dibêjin hejmara atomî. Tabloya îro ro navla pê me de li ser vê bingehê ava bûye li ser zêdebûna hejmara atomî. Heger em vegerin tabloya periyodîk di pirtûka we de tê bibîne elementa yekem hidrojîn e. Hidrojîn xwedî hejmara atomî yek e piştre tê helyum di do ye piştre rêza di dwa tê lîtyum sisê ye dûre berîlyum
چاره و هر وکیده هجمارا اتمی زیده بونا وانا بنگها تابلویا پریودیک یا ایرو دناف لپی مدهیه امی ویناش خور بکن انجام ما دوی پیش گوتنی ده وکه انجامک گرد تابلویا پریودیک یا نوجن یا ایرو رو 118 علامت ها پیکتی جه 18 ستونا پیکتی جه 7 ریزا پیکتی لسر بنگها زیده بونا هجمارا اتمی هاتیه دایی لیبلی ما گوتو بو ما پرسکر بو چتێک هەلی دناوبەرە ئاستا ئەلکترۆنێ دا ئاستا ئەنرژیە یا داویدە و ڕەوشین ببورین تایبەتین فیزیکی و کیمیایی یەن هەمان ستونێ تێکەلیک مەزن هەیە هەمان ستون di tabloya periyodîk de heman taybetiyên fîzîkî û kîmyayî distîne weke mînak heger em stûna yekem bibin stûna yekem ji sodyum pêk tê ji lîsyum sodyum sembola wê Na û her wekî din em ê di elementa tenê lêkolîn bikin hejmara wênî atomî lîsyum sisê ye a sodyum 11 ye heger em teşeya atomê em binivîsînin a lîsyum wek em zanin pê atom ji tovikê û ji asên enerjiyê pêk tê hejmara atomî ji lîsyum re sisê ye ev tê wateya sê proton di tovika atoma lîsyum de bi cih dibe weke em dizanin jî di atoma nûter de yani ne a iyon hejmara protona yeksanî hejmara elektrona ye em li vê de tê xuyakirin tê naskirin sê elektron jî li derdora vê tovikê tevgerê dike û di asa yekem de di elektrona tenê hildigire asa duyem radije 8 elektrona li gorî zagona Pauli yan di salê bûrî me biriye em zanin me li gorî wêna elektron li asê enerjiyê belav dikir li gorî zagona Pauli kare raj asta duyem kare raj 8 elektrona lê elektronik tenê li cem maye piştî mi didwa di elektrona di asa yekem de bi cih kir ma elektronik me ew jî kir asta dawî de kazê atoma sodyum birismînin teşeya wêna ev cî tovika atoma sodyumê û ev astên enerjiyê li hawîdora wêna atoma sodyum hejmara wênî atomî 11 ye ev tê wata 11 proton di tovika wêna de bi cih dibe û 11 elektron li derdora tovikê tevgerê dike asa yekem wek me got di elektrona hildigire ya duyem 8 elektrona hildigire 8 û di do 10 ma yek elektron ew jî asta dawî de ez ê bi cih bikim heger me bala xwedayî heger we encam girt we bal kişandê di asta enerjiyê ya dawî de di her du atoma de yek elektron heye û her du atom jî di heman stûnê de bi cih dibin ji ber vê yekê taybetiyên wa yên fîzîkî û yên kîmyayî dişibin hev gelekî nêzîkî heve ev bersiva pirsa a me kiribû niha piştî vê pêşgotinekê em derbasî taybetiyên tabloya periyodîk dibin taybetiya yekem jî em li ser nîvişkêla atomî aga em jêr simbol dikin bi tîpa reya biçûk em jêr simbol dikin em ê bixwînin nîvişkêla atomî ji xweberî em derbasî wêna jî bibin em ê we bînin bîra we diyardeyek ew rêgeza Heisenberg ev rêgez digo çi a nediyarbûnê nediyarbûna çi elektron leza elektron û cihê elektron nediyarbûna rêgeza nediyarbûnê ya Heisenberg digot tu nikarin derfet tune giti cih û leza elektron li derdora tovikê dema got tevgerê dike ti diyar bike ev tiştekî şaş e ev tiştek
بري لغوري في ريجزي لغوري ريجزا هايزنبرغ نيف شكيلا اتومي دي اواتيا دوراهيا دنابرا توفيكا اتومي والكترونا اداويده الكترونا يا داويده لي افتشت وكما قلت شاشه ابيناسا نيف شكيلي شاشه يا راست چيه نيف دوراهيا دنابرا توفيكين دو اتومين مولكولا المنتي ديا امين ها ميناكا كي جو لسر بستينن امي بهتر بجهيجن نيفشكيلا اتومي بيناساوي بيوانا وينا بس بري ويناجي درجاهيا جري ام ناس بكن جرا وكم زانب بي جري كيميائي ام صالي بوريده مثلا دون جريا هبش وكا جريا كوفالان گریا هیدروژینی افگش مخواندبون مناسکر بود اف گرین هان درجاهیه که جیرهیه ام جیر سمبول دکن به تیپا ده و پیناسه اوی دوراهیه دنابرا توفیکن دو آتومین یک بوی ده دوراهیه دنابرا دو نابرا توفیکن دو آتومین یک بوی ده یه چی یک بوی هیه ج ده یان سه آتومین جدا بکتین دوراهيا دنابرا توفيكين وانده او درجاهيا گرييا امين ها ميناكي لسر وينا بستينن شبو ام بهتر بگهيجن و پيناسي و زاغونا وينا بري امهرن پيناسي امهرن ميناكي جي زاغونا نيفشكيلا اتومي تكليا دنابرا و درجاهيا گريي ام جير بوسا سمبول دكن را يكساني ده بلاوی ددو لگوری پیناسه امچون مگوت نیوی دوراهیا دنابرات توفکین دو آتومین مولکولا المنتی دیه را یکسانی ددو بلاوی ده بلاوی ددو را منا پیواناوی ام به آنگستروم ده پیون آنگستروم آگ یک آنگستروم یکسانی ده بهز نيجاتيف ده متر جمتر بچوكتره يان را بانجسترومتر بيوان يان جي ببيكومتر آگ يك بيكومتر يكساني ده بهز نيجاتيف 12 متر جمتر بقلكي بچوكتره انها وكما قلت امي بيكانكي بينن سر نيفشكيلا اتومي بيوانا وينا امي چاوا ببيفن هگر ام مولكولكي ببن مولكولا هيدروجين لغوري نيفشكيلي بيناسياي مگو نيفي دوراهيا د نابرا دو اتومين مولكولين المنتكي ديا هيدروجين وكا امزانن دخو زايده هيدروجين نا اتومه دخو زايده مولكولا اتش ددو اتش ددو مولكولا دوراهيا گريا دنابرا اتومين هيدروجين چه دبه هيدروجين گريا که هفبش با اتوما هيدروجين یا برانبري خو چه دکه درجاهيا و گريي 0.6 انگستروم درجاهيا گريا دنابرا مولكولا هيدروجين اتومين هيدروجين 0.6 انگستروم هيدروجين ده يكبوين دن ده پیدا دبه يكبويا هيدروجين كلورايد ده اسيد او جوره اسيد درجاهيا گري ادنا برا هيدروجين و كلوري ده او جي 1.20 انگستروم بجمع هيا چتي خستن نيفشكيلا كلوري اتوما كلوري از بپیو نيفشكيلا هيدروجين يا هيدروجين تنا سري خو يك هيدروجين لفيدا امي ديار بكن جبو الناس بكن يا هيدروجين اتوما هيدروجين بتني نيفي دوراهيا ماغوت دنا برا توفيكين اتومين مولكولا المنتي المنت عمل بر هيدروجين دوراهيا دنا برا حردو دوراهيا گريا دنا برا حردو اتومين هيدروجين 0.6 ما بلاوي دواكر 0.6 انگستروم دامه اف چیه اف نیو شکلا هیدروژین نیو شکلا هیدروژین اتوما
هيدروجين تاني نها دريجاهية جريه بقشتي جريه ديكبوية ده لفيدا ده آتش سي ال ده بقشتي يكساني نيفشكيلا هيدروجينية زيدكي نيفشكيلا كلورية ده آتوم هيدروجين وكلور هيدروجين وكلور هيدروجين ما ناسكر يعني التشيع وصادبة اف كلور اف هيدروجين قبورين مدوري هفخست اف دوراهي هان يجير سمبول دكن بالدا او لجمع ديارة چنده يكوية سي ال ده اف دوراهي قرية يك بهنوك بيستونه هانجستروم ني فشكيلة هيدروجين تيدا ديار صفر بهنوك سسية زيدكي ني فشكيلة كلورية هردو ني فشكيل دوراهي قرية يكوية ده سي ال جمر ديار دكا ني فشكيلة كلوري او نناسة او قتي خستن درجة هي قرية يك بهنوك بيستونها يكساني نيفشكيلا هيدروجين صفر بهنوك سسية زيدكي نيفشكيلا كلوري لجمع نناسة ازي خويا بكم ديار بكم نيفشكيلا كلوري بيركاري دن هاد انجامي ده ما كاري بيركاري شمر درخه نيفشكيل اف صفر بهنوك سسية در آلية دن لوی ده خوجه یک بهنوک بیستونه هیا همایا و تیگ هردن پوزیتیو دبی نگاتیو مدرخدانی درخستن صفر بهنوک سسی انجام صفر بهنوک نوتونه انگستروم درتکبه اف نیو اشکیلا آتوما کلوریا از بهیویمه اف پیکانین هاتبه فهم کرن نها پشتره امی هرن خالکنو جوانه یا خواه گوهرتنا نیوشکیلا آتومی ده تابلویا پریودیک ده گلوکا چاوا مزند به یام چوچک دبه جور برب جیر و جراست برب چب و چاوا تی گوهرتن امینها ناس بکن دوی پیکانینا خدا دوی مجارا خدا دوی وانیا خدا نها وکم گود خالا داوی جوانه یامه وبخوانا برفره تو درجه ام دوی ویدیو هیده ام لسر نیوشکیل آتومی تنی آخرین تابلوی تایبتین تابلوی پریودیک خالا داوی جه نیوشکیل آتومی را گوهرینن گود تابلوی پریودیک نیوشکیلی چاوا کیم دبه چاوا زیده دبه ده ستونان ده گوهرینن نیوشکیل آتومی ده تابلوی پریودیک ده دستونان ده جور برب جیر و زیده دبه چما سدما وینا هی جبر کو آسین انرژی زیده دبه هجمار آتومی زیده دبه هجمار الکترون زیده دبه آسین انرژی زیده دبه نیوشکیل آتومی جی زیده دبه ده ریزان ده اش چپی بر براستی و کیم دبه یان جی برواجی وی از بیجم راستی ملی راستی بر چپی و زیده دبه نیوشکیل آتومی سدما وی چیه جبر کو جبر زیدبونا هجمارا بروتونان هجمارين بوزيتيفن توفك بهيز الكترونا داوي دكشينه بر بخوه ددوسينه ام بيجن دكشينه بعالي خوه نيزي خوه نيفشكيله اتوميجي كيم دبه اف سدما كيمبونا نيفشكيله elementan atomin elementan çep ber brast be baş نها جبو افتشتهان ام بگهیجن ام بهتر فیر ببن ام ناس بکن وکا پیکانینک لجمع هیا وان آتومی هان کربون بریلیوم اکسیجین لگوری زیدبونا نیوشکیلی شمر دیار بک ولو هاتیه خستن چاره یاوینا الکترون ما بلا کرن سر آسین انرژیش بر بلابونا الکترون سر آسین انرژیش مر دیار دکه به الکترون دریزا چندان ده ده ریزا ددوان دیه ده ریزان ددوان دیه زیدبونا وینا چاواد به اگر هون بالا خو بدینی تابلو پریودیک یا الجمع اکسیژن پشتره کربونه پشتره بریلیومه
مجمله چپ بربراس و اکسیژن کربن بریلیوم مگوت بزیدبون چپ بربراستی و راست آخری عالی راست اکسیژن پشتره کربن پشتره بریلیوم یعنی برواجی و امبیشن کیم دبه چاوا کیم دبه جمله چپ بربراستی و یعنی گپرس برواجی و با بریلیوم با که بریلیوم نیوشکیلا بریلیوم جیا کربن کمتره نیوشکیلا کربن جیا اکسیژن کمتره. به وی آگاهی ام گهشتن داویا وانا خو هیویمه ون جی سود گرتبه حیا ویدیو کنو بردوامیا وی وانه هان تایبتیک نوش تایبتین تابلویا پریودیک و ببینن بخیر و خوشیده.